ibihe byiza nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, reka twongere tubasuhuza twizere ko mumeze neza hirya no hino mudukurikira muherereye hatandukanye. Hari mwe mudukurikira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko hari namwe mudukurikira muri hanze yacyo. Mwese muri abagaciro kuko mwemeye kubana natwe hano. Ngende twari Ruben Masengesho, ibisanzwe hano tubategurira amakuru abagezwe mu masaha atandukanye y'umunsi ndetse n'ibindi biganiro mu bisata bitandukanye. Rero mbazanira amakuru agezweho ari kuvugwa yaba no mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ndaza guhera mu Rwanda babwire ko i Kigali Nyakabanda ibihumbi 80 amafaranga y'u Rwanda byatumye atwika inzu. Naho mu karere ka Nyamasheke yasanzwe intama zishwe ahomba ibihumbi 700 amafaranga y'u Rwanda. Hanze y'u Rwanda zababwira ko muri Uganda Museveni ngashyigikiye General Muhozi ukebura ibitangazamakuru bitandukira. Naho muri Kenya abanyakenya bateguje indi myigaragambyo yo kwihimura kuri leta nyuma yo kwimwa indishyi. Naho mu mahanga yakwenda zababwira ko Zelensky yasabye Amerika guhagarika intambara imuhanganishije n'Uburusiya, kandi azakubwira ko abahitanwe n'imitingito iherutse kwibasira Venezuela bakaba ibihumbi 3. Izi nizo ngingo tujye kubakira amakuru yacu, reka mu mwanya utarambiranye tuze tuyarambura. Ni munyeme dutangire mu mujyi wa Kigali Nyakabanda babwire ko ibihumbi 80 amafaranga y'u Rwanda byatumye atwika inzu. Umuturage wo mu kagari ka Munanira ya mbere mu murenge wa Nyakabanda mu mujyi wa Kigali yatwitse inzu irimo ibifite agaciro karenga miliyoni amafaranga y'u Rwanda kubera ideni yari afitiwe ringana n'ibihumbi 80. Ibyabaye mu ijoro ryo kuwa gatanu Nyakanga 2026 mu masaha y'isa 2 z'ijoro. Uyu muturage bamubonye bavuze ko yafashe ikibiriti yegera iyo nzu maze babona aracanye anagaho ariruka, ariko bamugwa gitumo. Abaturage batanze amakuru bavuze ko yabitewe n'umwenda w'amafaranga aberewemo, nubwo abandi bavuze ko hari uwamutumye. Iyi nzu yatwitse isanzwe ikorerwamo ububaji, bivugwa ko harimo bifite agaciro karenga miliyoni amafaranga y'u Rwanda, nubwo ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro ryahise ritabara. Dukomereza mu karere ka Nyamasheke mbabwire ko yasanze intama 10 zishwe ahomba ibihumbi 700 mu mafaranga y'u Rwanda. Nkusi Zakariya w'imyaka 58 wo mu mudugudu wa Mitanga akagari ka Karengera umurenge wa Kirimbi akarere ka Nyamasheke arataka igihombo yatewe no gusanga bataramenyekana bamwiciye intama 10 zarimo 4 zihaka. Avuga ko izo ntama zose zishwe zari zifite agaciro k'ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda, akaba asigaye iheruheru aho asaba ubuyobozi n'inzego z'umutekano kumukurikiranira iki kibazo hakamenyekana abamwica amatungo bakabiryozwa. Nkusi bw'imvaho njya ko izo ntama yazoreraga mu kiraro kiri mu isambu ye ire ahitwa Runuka mu mudugudu wa Gisenyi ni mu kagari ka Karengera, mu gihe we atuye mu mudugudu wa Mitanga. Ahagana saa 9 z'ijoro rya tariki ya 2 Nyakanga 2026 yatashye asize izo ntama zororerwaga hamwe n'inka. Agarutse mu rukerera rwo kwa tariki ya 2 asanga nta tungo na rimwe riri mu kiraro. Avuga ko yahise atabaza abaturanyi bamufasha gushakisha. Muri ayo masaha babona izindi 8 zishwe kimwe n'iyo nka zatataniye muri ayo mashyamba, n'izindi ntama 4 ziri kumwe n'izo nka. Avuga ko akurikije uko zishwe atari abajura basanzwe bazisha, ahubwo ari abaziciye ubugome no gushaka kumusubiza inyuma mu iterambere. Avuga ko azi bafitanye ikibazo ari umuturage wo mu mudugudu wa Nyarusiza akagari ka Nyakavumu umurenge wa Muhembe, kuko mu kwezi k'Ugushyingo k'umwaka ushize nabwo yabuze intama ihaka, arashakisha hose araheba. Kwa 20 Gicurasi y'umwaka ahamagarwa n'abantu bamubwira ko ayibonetse, agiye ayisanga mu rugo rw'uwo muturage yarabyaye abana 2. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mupenzi Narcisse avuga ko iyi nkuru ikimenyekana mu karere, ubuyobozi bw'umurenge wa Kirimbi n'umukozi w'akarere ushinzwe ubworozi bihutiye kugera ahari hashyizwe izo ntama zapfuye, abihanganisha umuturage ku byago yagize. Nizezwa ko bakomeza kumuba hafi. Yagize ati kubera ko amatungo nk'aya ataribwa yahambwe, haracyakorwa iperereza ngo hamenyekane niba hari uwabigizemo uruhare. Turihanganisha umuturage wacu wabuze amatungo ye, tumusezeranya ko inzego zitandukanye zikomeza gushakisha icyazishe
cyangwa niba hari uwabigizemo uruhare akurikiranwe. Dukomereze hanze u Rwanda mbabwire ko Museveni ashyigikiye General Muhoozi ukebura ibitangazamakuru bitandukira. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko ashyigikiye uburyo inzego z'umutekano ziri gufata ingamba zigamije gukumira imvururu, anagaragaza ko ashyigikiye imvugo ya General Muhoozi Kainerugaba isaba ko ibitangazamakuru bikora mu buryo butatandukira kandi bwubahiriza amahame y'igihugu. Ijambo rye ryatambutse kuri televiziyo y'igihugu ku wa gatandatu. Museveni yavuze ko ibyo bikorwa by'igisirikare bigamije kurinda demokarasi n'umutekano rusange, aho yanashinje bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi guteza imvururu n'urugomo. Museveni yavuze ko hari bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bagira imyitwarire itarimo demokarasi ikomeje gushotora inzego z'umutekano. Yagize ati umuco udakwiye wa bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi niwo umaze igihe ushotora inzego z'umutekano kugira ngo zizibe icyuho. Yongeyeho ko ibi bikorwa by'umutekano bidakwiriye gufatwa nko gusubira inyuma mu burenganzira bwa muntu, ahubwo ko ari ugukomeza kubaka igihugu gishingiye ku mahame y'umutekano n'iterambere. Museveni yanashyigikiye amagambo ya General Muhoozi Kainerugaba wasabye ko itangazamakuru ryagira imyitwarire iboneye, avuga ko ari igitekerezo cy'ingirakamaro. Ibyo byose bije mu gihe hashize iminsi hanengwa icyemezo cyafashwe na leta ya Uganda cyo gufunga ibikorwa by'ikigo Nation Media Group muri Uganda. Ibintu byagize ingaruka ku bitangazamakuru birimo Daily Monitor, NTV Uganda kuko byafunzwe. N'icyemezo cyashyizwe mu bikorwa by'igisirikare cya Uganda ku mabwiriza yagizwemo uruhare na General Muhoozi. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko ibi bishobora kugabanya ubwisanzure bw'itangazamakuru. Muri Kenya bari kuvuga inkuru y'uko bari gutegura imyigaragambyo yo kwihimura kuri leta nyuma yo kwimwa indishyi. Abanyakenya bakomerekeye mu myigaragambyo yo mu bihumbi 2024 no mu bihumbi 2025 batangaje ko bagiye kubura imyigaragambyo nyuma yo kwimwa indishyi bari baremerewe na leta. Abaturage barenga igihumbi bazindukiye mu biro by'urwego rwigenga rushinzwe kugenzura imyitwarire ya polisi IPOA i Nairobi muri Kenya, bavuga ko bagiye gusubira mu myigaragambyo kubera indishyi bemerewe na leta y'icyo gihugu batigeze bazibona uko mbere bari babyumvikanyeho. Abaturage bavuga ko bakomerekeye mu myigaragambyo bikomeye bigizwemo uruhare n'inzego z'umutekano za Kenya, bituma bamwe bamugara, abandi babura abavandimwe babo bapfiriye muri iyo myigaragambyo yavugiyemo amasasu. Bene gukomerekera muri iyo myigaragambyo bemeza ko mu biganiro bari bagiranye na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu muri Kenya KNCHR hari hemejwe ko buri muturage wese wagizweho ingaruka z'iyo myigaragambyo yari bugenerwe indishyi y'akababaro, nubwo nyuma atariko byaje kugenda. Ani Wanjiku, umwe mu baturage bakomerekeye muri iyo myigaragambyo, yabwiye ibitangazamakuru ko yarashwe akamarana isasu mu mubiri we icyumweru cyose atarahabwa ubuvuzi. Ibyo ahuriraho na bagenzi be barimo uwitwa Thomas Nandwa wamugaye, avuga ko nibadahabwa indishyi bari basezeranijwe bazasubira mu myigaragambyo. Abaturage baturuka mu bice bitandukanye birimo Nairobi, Kisumu, Kakamega, Katengere, Rongai ndetse na Ngongo bavuga ko bakoze itsinda rya WhatsApp rihuriyemo abarenga 5,000 bakomerekeye muri iyo myigaragambyo biteguye kongera guteza umutekano muke muri Kenya. Leta ya Kenya ivuga ko imaze gutanga amafaranga arenga miliyoni 674 z'amashiringi ya Kenya ku bantu 505 bemejwe neza ko bakomerekeye muri iyo myigaragambyo yo mu bihumbi 2024 ndetse no mu bihumbi 2025. Reka kandi tubabwire ko Zelensky yasabye Amerika guhagarika intambara imuhanganishije n'Uburusiya. Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yavuze ko yaganiriye na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump amusaba ko igihugu cye cyafasha guhagarika intambara imaze imyaka 4 ibihanganishije n'Uburusiya.
Zelensky yatangaje ko ibyo yabisabye Trump mu kiganiro bagiranye ku wa 4 Nyakanga, umunsi Amerika yizihirijeho umunsi w'ubwigenge. Yavuze ko icyo kiganiro cyagenze neza cyane kuko baganiriye ku ngingo zitandukanye zirimo kureba aho imirwano ikomeje guhuza Ukraine n'Uburusiya igeze ndetse icyakorwa kugira ngo ihagarare. Zelensky yakomeje avuga ko ibi biganiro yagiranye na Trump bizasubukura neza mu nama y'umuryango wo gutabarana wa NATO izabera muri Turukiya mu cyumweru gitaha. Uyu muyobozi yongeye gushimira Amerika ku bufasha yahaye igihugu ayoboye mu ntambara bahanganyemo n'Uburusiya. Reka kandi tubabwire ko abahitanwe n'umutingito uherutse kwibasira Venezuela bakabakaba ibihumbi 3. Imibare y'abahitanwe n'umutingito udasanzwe wabaye inshuro ebyiri uherutse kwibasira igihugu cya Venezuela wageze ku bantu bakabaka ibihumbi 3 nk'uko byemejwe n'imiryango mpuzamahanga ubwo yatangiraga guhagarika ibikorwa byo gushakisha kuwa gatandatu. Kuva kuwa gatanu abapfuye biyongereyeho abarenga 300 bagera ku bantu 2954 nyuma y'iyo mitingito yo ku itariki ya 24 Kamena yasize ibihumbi by'abantu batagira aho baba mu mihanda no mu nkambi. Abandi bantu ibihumbi 70 baburiwe irengero nyuma y'imitingito ifite ubukana bwa 7.2 ndetse na 7.5 ubwo n'ibipimo bya magnitude ku itariki ya 24 Kamena nk'uko tubikesha France 24. Guverinoma ntabwo yatanze imibare nyayo ariko umuryango w'abibumbye wavuze ko abagera ku 50 batazwi aho baherereye. Iyi mitingito ni imwe mu mibi cyane mu yabaye muri Amerika y'Epfo, yibasiye cyane agace ka La Guaira mu nkombe z'amajyaruguru y'umurwa mukuru Caracas, aho amazu menshi y'abaturage yasenywe nawo. Iminsi 10 nyuma y'imitingito yabaye mu ntera y'amasegonda 10 gusa hagati yayo, amatsinda y'abatabazi yatangiye gusoza ibikorwa byo gushakisha abakomerekeye muri iyi mitingito, ni mu gihe imiryango ikiri kugerageza gukura imibiri yabo mu matongo. Naha dusoje amakuru yaragezweho muri ano masaha. Nitwa Ruben Masengesho, mukomeze kugira ibihe byiza.